Sibingelele hlabe Zulu, sibingelele lina benkanyambe emakhanda libingelelwa ngoJaro Mntaka ongadlalelwe eqhakida. Sifikanga sikalelekile sikobulawa esigodlweni, sifikile lapha kwelinye lamalokishi endaweni lapho kutholakala khona amasonto akhonzela ehlane. Sisiza lezikhalazo zabantu, sisiza lezikhalazo zabahlali bendawo. Bekhala ngokuthi lamasonto alimaza imvelo, ayangcolisa kanti njalo avala izulu ngenxa yamalembu lawo okuthiwa agcwele yonke indawo. Amasonto lawo kuthiwa avala izulu njengoba nje kukhwamile kunje kunganethi izulu lisalela phezulu. Kuthiwa yiwo lamasonto yikukhala kwezakhamizi. Sesifikile lapha sizokhulumisana nomfundisi welinye lamabandla amakhulu lapho ukuthi asichazele ukuthi ungubani, odabuka ngaphi njalo uthini ngensolo zezakhamizi. Babafundisi yakwamukela ehlelweni Indaba Zabantu. Haleluya. Mkhomana lo yakuphethe ukujana bawo kangani sandithi. Mvura kunakwe mvura andithi isimba ramari. Andithi akukho emandleni echechi ukuthi wona ichechi ingavala izulu. Uyazwisisa? Amandla ekumisa izulu ngamandla kaNkulunkulu. Uyazwisisa? Yes. So isithiri panapha kugomo tiri kunamathira ukuthi mvura ayinayo. Uri kuzwisisa kubambe khonapho. So njengoba ngitshilo ke mina ukuthi ngingumazi baba automatic because izulu zangu zinofamba ngingumprofeti Ndabazabantu ngoba indaba zabantu ngiyacazulula. Uyazwisisa? Yebo. Siyabonga kakhulu njengoba usichazile mfundisi, sithemba labasekhaya bazwile ukuthi umfundisi usebenza njani. Baba mfundisi, njengoba usichazile ukuthi izinto zikhamba ngendlela zimasha ngolayini, sikwehlukanisa njani labanye lababafundisi okuthiwa ngabafundisi bamanga esingathi thina ngama-fake prophets? Wena wehlukene njani labo? Uma ungathi uyakhangela mnumzana anti ukatarisazi wechokwata ndithi mfundisi atosara wechokwati ndini ndeke ndini ndega panapa panyika mfundisi wechokwati vamwe vese ava mafeki Impela mfundisi. Baunowana ku TV baprofeti ava vanobhadhara inandibhadharisa inandibhadharisa ukunouya panapa ndikunamatire mvura wena anditi ukasvika kwandiri madzibaba automatic zvinhu zvako zvinofamba akwazi. So abafundisi asevesera vanengi engingamukhipha ngithi osele oyi-1 nje hayi vele actually umfundisi vele osele oyi-1 yimo weqiniso laba abanye bonke laba ngabafeki. Yes. Siyabonga kakhulu mfundisi, ukhulume ukuthi uyathandazela ule mithandazo yamanzi lakho konke. Ake sithi umuntu obheja amanamba, umuntu ofuna ukuthatha mhlambe i-US $4 million, umuntu ofuna ukuthatha lento engelabungozi, angeza yini kuwe umsize ebandleni lakho? Yabona ukutshela yebo mfundisi. Ungahambela iqamela ngiceda kulithandazela mnumzana leli litshelani angifuni ukutshela manga uyaphupha amanamba. So mafuna amanamba abantu bese banoziva ukuthi inini sometimes vanhu vanothi inini ndini ndinonzi number. Yes, because inini ndikanamatira dombo iroroworisa pambede norota ama-numbers. Yes. Yazi ndinefarire kuti wataura nyaya ye-4 million ye ndakaenda kuvanhu vemutemo ndikati muka if you thank me anditi I can locate these people vanhu vakatora 4 million ye. The culprits. Yes, the culprits I can locate them pamoya ndiuye muvasungi ndiuye navo muvasungi anditi ivo vakati azvemutemo nezvangu izvo hazvifambirani. So ngase ngisuka mina khonapho yananzelela then lava abafuna ukuthatha lokho kulobungozi anditi inini ipapo anditi isusu tinopatsira vanhu chete ndizvo zvatinoita. Yes. Siyabonga kakhulu mfundisi, njengoba sitshilo phambilini ukuthi sikhamba ngezikhalo zabantu zabahlali bendawo, bakhala ngokuthi esontweni lakho sekukhona abantwana abaphansi kweminyaka eyi-16 asebesendiswa ngaphandle kwemvumo yabo njalo okuyinto engekho emthethweni kwelakithi. Uthini ngalokho mfundisi? Yes. So into engitsho ukuthi umjolo banyisile, ungakhangela enketha, ukhangele emganwini, ukhangele emakhokhoba, ukhangele nje indawo eziningi ebulawayo kuleke kubo-Groove labo inside umjolo banyisile. So wena ungabuya usonte lapha anti ukapinda mkereke ukuthi mwari nandione samsikana uyu ini ndokupatsira wotora mwana iye abe mukadzi wako usati wambotopopatwa nemjolo. Simple. Yebo ngivumelana lawo mfundisi, nxa uthi umjolo uyanyisa, ngiyavuma kakhulu kubo onkulumane khona ngapho nketha uyanyisa umjolo. Kodwa lasemthathweni mfundisi kuthiwa ziyabuya. Abantu bakhala ngokuthi wena uyayibhidliza imthatho, ngathini kulokho? Angibhidliza imthatho inini zvandinoita even kana munhu akauya panapa ati ndoda kundipatsira kuti I get married inini ndokupatsira because that's my job. Inazvibvunzi kuti unoda kuchata nani anditi inini just organize marriage iyo kuti iitike whatever goes on inani basa. Then mina abafazi babagiwa babuya lapha bethi mina banjani bancede mina ngiyabanceda kodwa bafuna abantwana ngiyabenza mina bebe nabantwana ngiyabenza bebe nabantwana kodwa bafuna ukuthi bebe nomendo amankazana ngiyancedisa khona abantu umkazana bebe nani bebe nomendo yini umsebenzi wami labo makhwapheni.
Yes. Siyabonga mfundisi khona lapho sisasendaweni yabomama kuthiwa omama futhi abasalala ezindlini sebelala lapha kuthiwa enkonzweni lezo zibambe ubusuku esingathi thina phecelezi ngama night prayers sebelala lapha kanti futhi lezakhamizi ziyakhala ukuthi mfundisi wena nxa uzabamba inkonzo yobusuku awunikezi isaziso phambilini ukuthi kuzaba le nkonzo enjalo abantu sebesizwa ngomsindo sekukhala isigubhu liyakhuleka kunjalo abantu abasakwazi ukulala uthini ngaloko mfundisi? Mina iprogram angiziplaneli, iprogram ngiyayiphiwa ngibone sengiyenza. Uyananzela, so abezindlini abacomplaina ngabanye abantu esithina sesilabo khonapha. Uyananzela, so labo ungabanaki, just do what I'm here for. Simple. Yes, besikhangela ngaphambi kokuthi sihlangane lawo mfundisi besikhangela nje sibhodabhoda kule ndawo esinanzelele kakhulu ukuthi indawo ingcolile mfundisi kanjalo asibonanga lezambuzi lapha le ndawo esithekelezo ukuthi abantu bazikhulule uthini ngalokho mfundisi? Uthini ngalokho? Lapho kuyagcwala yabona ubona ngamaphepha wona lawa nezigubhu ukuthi indawo le iyagcwalelwa ngabantu. Uyazela, so abantu le evidence to show ukuthi umsebenzi uyahamba, umsebenzi uyaphusha. Uyananzela, so enye into engathanda ukukutshela yona khonapha ukuthi mawusithe abantu mawufuna ukuya ngaphandle mawumuntu ufuna ukuyabhotsha athi yebo kusegangeni so ufuna ukuyabhotsha uyahamba ezani ayebhotsha khonapha egangeni. Mina ngeke ngilandele umuntu ngithi ungabhotshi lapho ubhotshe lapha khona kusegangeni. Uyabona? Yes. Kodwa-ke mfundisi sesikhangela ezempilakahle lemithetho yendawo lemithetho kakhansili uthini ukhansili? Ukhansila khonapha ngokhansila ngo-MP bonke abafuna ukuvotela lezi zikhundleni abantu abemachechi abafundisi labo abantu bathi sabe sinabo khonapha bonke bafuna ukuthi uthe usanda kufika bona bebesuka ezokudela izinto ezinye ezimangalisayo khona siyanceda bonke ngoba ngabo-driver bomtshova ngabo-windi ngabememezela ukuthi abantu begcwale bayabuya khonapha siyanceda wena ngamapolisa afuna ukubopha amasela siyanceda wena ngamasela afuna ukuyasebenza siyanceda amagetsi engahamba mna ngiyawathandazela abuye. Lathi mfundisi siluhlelo nje ungasisiza kakhulu enkundleni zokuxhumana ukuthi sikhule. Akusonkinga lezo ngiyanceda bonke mina abantu. Labo nje nalabo abanye bethu esingathi anti yabona ukuthi ke into ezakalayo manje uthina khona abasenga umnikazi wempuphu la ama-followers uyadinga kini khona. Uyananzelela, so mina ngiyakwanisa ukuthi ngikuvalele into yakho ngathi abantu ukhala ngale nkosi bekumele kube nevidiyo yakhe ephumayo lapho umnikazi lo ndoda lo thambani elenzelo lo thonga ubani lo ndoda lo engonga wabuya wathi ngimvalele ngayivala ividiyo lami ukhala ngale nkosi ividiyo yakhe lo engonga abantu sesebeyibone ngoba mina sengivalile anti mina ngomavala lapho kuvuke khona. Sixwayise kubalandeli khona lapho ukuthi imbono kamfundisi ayisimbono yesitichi sethu kodwa sikhuluma ngembuzo lapha mfundisi uthe wena ngumfundisi osebenza ngamandla njalo into ezikhuluma zenzakala mfundisi ke sithe-ke sihamba sikhangela sicubungula sibheka ubufakazi sathola ukuthi kukhona ividiyo yakho eyahamba kakhulu ezinkundleni ethi wena ubuprofitha uthi wena kwele Melika okhethweni kuzawina uKamala. Kuthini ukuphala kwakho lapho? Lapho I think wena usazwanga kuhle ngathi kuyawina okamayo. Uyasuzisa? Ngathi kuyawina okamayo ngisisho uTrump. Mina besazwanga kuhle ngathi kuyawina okamayo. Ngiyabonga. Okamayo. Yes. Khona lapho kuvidiyo yakho nxa uqhubeka mfundisi kukhona isithembiso osenzileyo ebantwini ukuthi ubona ikusasa lilihle kakhulu kwelakithi lilihle ikusasa uze wakhuluma lo mnyaka u2030 bewuthini lapha mfundisi? What I wanted to say ndinoreva ndezokuthi 2030 izulu zoyise muZimbabwe zichanaka izithi kereke yethu tazozibona ukuthi 2030 munhu wese ari kuZimbabwe achafara. Yes, simple as that. Munhu wese kuZimbabwe 2030 ngagadzire maplani akhe afollowe zvinhu zvese achaona kuti zvinhu zvese zvichanaka. 2030 ndeZimbabwe izaba yiDubai more than Dubai haisi chini. 2030 Zimbabwe ichanaka. Amagetsi ngeke hambe 18 hours. Magetsi next year anenge asingayendi. Amanzi mvura inenge isingayendi. Lapha nje siyathola sokulamathephu lapha sokulama-flush toilet mfundisi. Ibapho andithi ibapho is a different issue. And yes. Sibonge Hlabe Zulu, sibonge lizwele ukuphawula kamfundisi saqhubeka ngohlelo asihlangane ngemva kwekhefu. Kanko.